dođi Grizzly. Nećete, bravo. Dobar dan, dragi naši gruntovčani. Danas smo s vama sa čak 2 košarice. U današnjim košaricama nudimo papriku baburu i isto tako i one male zakiseljene, pa eto ko voli kiseliži bit će ga na pretek. Luk srebrenac, žuti i ljubičasti, to vam ne moram ni objašnjavati njihove funkcije. Hobit mrkvu i običnu mrkvu. Hobit je sađena iz presadnice, obična iz sjemena, pakleđani muški, uglavnom bez mane, iako ekološki. Međutim, jako zahvalna kultura za ekološki uzgoj, moramo ih pohvaliti, svaka čast pakleđani. Također imamo mladi luk, on opet ima svoj cameo u našoj košarici. Čeri rajčice cijelo ljeto u akciji kao što vidite, ali sigurno nikome nisu dosadile jer ko ne voli čerice. Zatim imamo kovrčavi kelj, nakon kratke pauze opet je u berbi. Hobit celer, nema ga puno, ali bit će ga za juhu. Kupus, jest da nije kavijar, ali pun je vitamina i vlakana, to je najbitnije. Također imamo na kraju nešto, uvijek ide šećer na kraju, a to je naša batina tikva. Malo još pustite, samo malo da sazrije, da dobije onu lijepu žutu boju, a onda ju možete ispiti u pečnici ili možete u juhu. Eto, nadamo se da uživate u vašim košaricama. Bog!